Mi doedd y frin yn eisiau edrych sgialwch yn ag, wel, ysgrif ag ian mac o gwyn sy'n ar sy'n iwch. Y chiad sgialwch gyrwyd riaf y lif mi eisiau ysgialwch y bŵn le ian mac o gwyn yn y ddfasi ys y chiad le ond sy'n artsgol agos dirach o chod i'r ymchoma. Sam mis mi o gyri hast ysgialwch y siar y chod rym as y galig gilydd. Charw mi was ook meestal de wie, ik sam dat iene gram gemoos gehoord, dus skialach gram. Wij het haar in je steek aan de skialach na de levens de wie. Gewoon nog geloof vallig in gewelu aan, een kwaad door dat zo tachert. Ian sana hier de gleich. Agus gerameltach mag gun agus goen ik na live. Agus is stria zo dat na gaan dat de Janu laat dat de lustige na laat dat de lekker dat die had het dat de Janu. Agus striadol ag héna ina chin dépaáil ga dhéanú. Dé dhéanana gin garamteach na mé gin gúnéiceún. Agus cuideach cha fécin ganar hí dhifar amman as scialach ha gra dé hiúil a heic cogu. Agus ha mis go seo nó an tógan na scríbhí neici, ha mis go dhéanamach go gúin in neu cogu agus ha mag ik ne bergen ik mag maar schön is het smie goed kach schon vergrien van koko show houden is het strie geneem geniori wanneer dus schrijf ik aan sniper aan de Bosnia wanneer je bergen nog gaan schön ik is nu mag ik ne strie tol is het gune ik in dinge verlaten lastig na gelaten lastig kujoch ha ne tor Eva yen ri ton sgialach yn ege. Twa was Eva yen. Ha mis mjög kan jag tro iden y faclech stoch til sig chor ju. Shit jag rot percentage am hin smynach ook. Ach am den lam so lika mega yen ocean kunnen we jan nu hier gan schön. Has han tor gan heus so weg kunnen nog as de skrivi en ege. Han je kal was auch uur zijn nog at een bia brief wat een man na toch laagel at een bia brief ach doi skrivi heke a tog an skialach an eke how at de haring mak me as a vat de stech an den hier han je tor mak me preambelan var vel akiese is dat kimber nog een karakter shows steen jechtri hakke how as a vat stech an skialach agus has sin akkorder how fine tor jitas an how stay is a skialach how fine tor gan bechen you know deze steen ha shows steen kun smúine chu heice. A channeil cús bríine dul ro live ma dhéanú so ha as a bhat hatade steig an scialach sa a grimach chu nach agus as a bhórút de hí hín ha a grimach chu go fáimachtaí hat tachart. Cuideach chatá a scial hatá an scialach an éice agus a bharteach cuideach stéiste is seantaine gus súnte seán chaleachan. Agus ha mis mí chu gar server se sin féim de chuine chu in naim ag ruas scríbeh. Ha net han ik de dacha klas go wat davli on de gus va a het baas go va a na boundary. Ik sê ken ai machine net de wou na de boundroch. Va uitig duurst agus vau baron so schalt in sille net gevost. Waarschijnlijk dat ik janu stoge karan uste. Agus kujo kam mis me grote ik ken ai machine maar wat kan jelik heen soos uitig geworden. Wel, kusiachen aro kusiachen de nakach op agus motion garoif stokrotinje kwat ne beginnen na vi gaat toch as a lániu. So am mis wat tor gan sinne dat alert to me. She sinne va think sehol mak me goed ik in us de va to me. Kujo ik naim va hiet go sechet. Es va bjarn moor an te gene de jeder nicht. Ik in us was sin va ji as een teul was ro bio tot de vandrich to me. Fydden ni hi. Nu staan ik in daar koken agus hachen nu de ri so va mak me da wil je groei was zo aan. De jeden ik hi ik in jeder was sin. Baas nog getoras na skial kan ik nu suget greshin. Rilines man jede gar die shin go ook na wehe. Agus de mar jede in jodoch ris agus mar hu kabuja in de jodoch ak in vi fa suus le kan je taraket lehich hukshin buja sien toch. Agus gaan je dus wel lekker ulike leer gelaat en mooi sin is uit vibreren of sin ak wel laten dood maar kan mega cool kan ooit kan wel bekken sin dood. Bidé kanting gorwa na kristallochs na krutjus motion. Ach na dus meentjes doe den doi behe weike maar hachet kusen ga. An een niemand toch doi gavoor genoeg goed maken mij
ha cadach am ríise son sin gélik in túla seo go cruúir rísna le bh ó go fáúas, agus hanil rianad agus dóheáid gon bu ag sin ha ceas go leor gonne rú bethe go má ggóil le fáúas nach rú cúsadós stocha nach hachad cústa rochú dun í duine. A sé choch sin tí duine a bheit a thugáil an na dói. Cos go go brachas mí bhfuiltaí na mich had a bhí mich cimar bh cúisna a bhí a jaalaiste na míga a bhí ann. Dééis se beheh a bhí aici. Stocha go mí gáil fáúas an na glasús nach rogála a bhí aici simmarút sin a bheit. Stochar sin is callach go ruá cho méáil a bhí scríbh as a gálig. Get a bh uhéici an an beodas gur beodar an as an nóhaid. Bha chu mór sonna gálig agus fa sin ha mí smuine chu nach chuideach chu gine cúteoch a bhí fáúas a léirech na scealach an aici. Charúáid an scarach ar galig is beola. Ba darúd cúnar i chélas, bha cheascha me le a galig sa bha an an beola. Ha cain am cúteach na bhaisne san náirtscoil an scoil cnécail hanig a thugain. As a chóigiú blianana as an náirtscoil hanig a chun na scoil a bhrín rein agus bhaisiine díadach. Bhil bha fagin acinn coidú díadach ar dóid go dánig agus bha chu misnachil. Go súid go náim sin na bh sin bech go dé sin dod a dhéanú, déna cúspa a bheit sin dod a thug, ru sin dod gan an nóhaine nach rú. Agus bha se ag náim sin na bech go chu a ggó gan nóhaid, a gálig i dhéanú agus stócha a ggó ithegus. So Cópiara hín thuúgad gan na scóil na dhéanamach go ggóin. Charú mí gur bhín am scríbh an chuún común sinnachum ach bha chu misnachil gain agus ag náim sin nach rú cúsin a dul chomá an na gálig. Charú cús ada a tarin hiice i náim sin charú cús óbricin a dul a gálig ach a gaian sin bha cho cúteach cho brosnachil agus cantaréú bechóir go bhí anú agus cumdul a gálig agus renne úirí fir gannne bhí clointin chuidir gin mar sin a bheith a bhí beo i anú amachchas sin.